Sayyidina wa habibina wa safiina Muhammad ibn Abdullah wa ala abai ummati wa dzurriyyati wa hum nabiyina wa salin wa ala kullin wa sabiqin ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanil yaumiddin. Khususan la mu'allifatil kitab wa syurrahiyatil kitab wa masyaihim wa masyaihim wa masyaihina wa masyaihina baina wa baina ummatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa taqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi wa ulumikum fid dharaini, amin. Ila an qala babu tahrimi ibtida'ina, utawi iki iku bab nangakaken kaharamane oleh ngawitine kita al kafira ing wong kafir bisalami kelawan uluk salam wa kaifiyati raddi lan carane jawabi alaihim ing atase kafir wa istihbabi salami lan kesunnahane uluk salam ala ahli majlisin ing atase ahli majlis fihim iku ing dalam ahli majlis muslimuna utawi pira-pira muslim wa kufarun lan pira-pira wong kafir. Bab ini menerangkan tentang keharaman untuk kita mengawiti atau mengawali salam kepada orang kafir, dan juga menerangkan gimana cara menjawabi orang kafir kalau seandainya dia mengucapkan salam dulu. Dan juga dalam bab ini juga menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan kesunahan mengucapkan salam kepada kumpulan orang-orang yang dimana di dalamnya ada orang muslim dan kafirnya. Menurut madhab Syafi'i dan jumhur ulama bahwasannya memang haram untuk mengawali orang kafir dengan mengucapkan salam, karena salam sendiri hakikatnya adalah sebuah doa keselamatan bagi orang yang diucapkan salam. Dan orang kafir hakikatnya mereka tidak selamat di akhirat nanti. Tapi juga ada sebagian ulama yang membolehkan kita untuk mengucapkan salam mendahului kepada mereka. Salah satunya Ibnu Abbas ogharhum. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u, ojo ngawitono sapa sira kabeh al yahuda ing wong Yahudi walan nasara lan wong-wong Nasrani bisalami kelawan uluk salam. Yahuda itu siapa? Dia adalah anak turun dari
putranya Nabi Yakub dari jalur anak yang namanya Yahuda. Nabi Yakub itu punya anak 13. Anak-anak turunnya dikatakan Bani Israel. Khusus pada keturunan Yahuda itu disebut Yahudi. Wa idza laqitum lan ing dalem nalikane tetemu sapa sira kabeh ahadahum ing salah sijine Yahudi wan Nasara fi tariqin ing dalem siji dalan fattaruhu mongko mepetono sapa sira kabeh hu ing ahaduhum ila adyakihim tumeka maring luweh sempit-sempite tarik. Rawahu Muslim. Dalam ayat ini, dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW menyebutkan larangan bagi kita untuk mengawali salam kepada Yahudi dan Nasara. Sebagaimana mazhab jumhur ulama mengatakan haram kita mengawali salam kepada mereka. Bahkan di sini sebutkan Rasulullah bilang kalau seandainya kalian bertemu salah satu dari mereka di jalan, maka pepet mereka ke pinggir jalan. Kalau sempit nih jalan ya, banyak orang muslimin dalam keadaan rame jalan, buat mereka di pinggir, orang muslim di tengah, supaya terlihat kemuliaan orang muslim. Cok minggir, biarkan muslim ada di depan. Tapi jangan sampai orangnya nabrak tembok ya, sama yang pepet nabrak tembok tukaran. Dek pinggir ono selokan sampai pepet sampai masuk selokan, ini nggak boleh. Wa an Anas radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Anas qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama ing dalam nalikane uluk salam alaikum ing atase sira kabeh sapa ahlul kitabi ahlu kitab faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh wa alaikum muttafaqun alaih. Dalam hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW kalau seandainya ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara kok ngawali salam kesampean, maka jawabnya waalaikum saja tutup. Kalau seandainya mereka bilang Assalamualaikum, kita bilang waalaikum. Gak usah dikasih salam, waalaikum. Apa sih maknanya waalaikum? Dalam kata-kata ini dalam menjawabi salamnya orang kafir, orang Yahudi dan Nasara. Menurut Shahibus Sharih, kata beliau wa alaihi fa fi maknaha wajhani. Maknanya apa namanya? Wa alaikum itu ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu ala dhahiri minal atfi fa qalu alaikum fa qala alaikum aidan. Menurut kaul pertama dikembalikan ke dohirnya. Waalaikum itu kan kayak ataf ya. Jadi Waalaikumsalam waalaikum.
Artinya antum wa nahnu fihi sawa. Antum, kamu, wa nahnu fihi dalam masalah salam tadi sawaun, sama. Kata salam itu sebenarnya banyak maknanya, salah satunya kematiannya. Assalamualaikum artinya kematian bagi kalian. Dijawab waalaikum. Artinya doa apapun yang mereka sebutkan, ya sampean juga sama mendapatkan itu. Wajah yang kedua atau pendapat yang kedua bilang bahwasannya asani anal wawu lil istinaf lal atfi wa tasrik. Wawu kata-kata wa'alaikum itu sebenarnya bukan wawu atof tapi istinaf. Maka maknanya atakdir wa'alaikum ma tastahiquna hu minad dam. Wa'alaikum kepada kalian ma tastahiquna apa yang memang menjadi hak kalian minad dam dari celaan. Wa'alaikum ma tastahiquna minad dam. Wa amma min hadfil waw fatakdir indahu alaikum salam. Kalau seandainya nggak ada waw, maka maknanya alaikum salam, istinaf juga, alaikum assalam. Wallahu a'lam. Jadi ada dua kemungkinan atau dua pendapat. Yang pertama, wawunya itu atof, maka kata-katanya artinya wa'alaikum kan atof dengan yang sebelumnya. Antum wa nahnu fihi sawa. Kalian dengan kami dalam masalah itu, salam tadi sawa, sama hukumnya. Kalau ia mati, kita saling mati. Kulluna namut. Yang kedua, wawunya itu waw istinaf, baik yang tidak ada wawunya atau riwayat yang ada wawunya. Jadi wawunya waw istinaf bukan atof. Maka maknanya wa alaikum ma tastahiqunahu minad dam. Bagi kalian apa yang menjadi hak kalian yaitu celaan. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setuhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku marra lewatan sapa nabi ala majlisin ing atase siji majlis. Ala majlisin ing atase siji majlis iku fihi ing dalem majlis akhlatun utawi campuran, ahlatun utawi cecampuran minal muslimina baene saking pira-pira muslim wal musyrikin lan pira-pira wong kafir. Abadatul authan rupane pira-pira penyembah berhala wal yahudi lan yahudi. Fassalama nuli uluk salam alaihim ing atase kaum sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Tadi kan ada keterangan larangan untuk mengawali salam kepada orang Yahudi wa Nasara. Gimana kalau campur? Ada Muslim, ada Yahudi dan Nasara. Maka hukumnya sampean boleh mengucapkan salam di waktu itu. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Fassalamu alaihimun nabi muttafaqun alaih. Babu istihbabus salami utai iki kubab nerangaken kesunahane salam idza qama ing dalem nalikane ngadeg minal majlis saking majlis wa faraqalan misai sapa wong julasaahu ing pira-pira kanca lunggune wong au jalisi utawa kancane wong. Bab ini menerangkan tentang kesunahan mengucapkan salam kalau sampean berdiri dari majlis akan meninggalkan majlis atau sampean mau berpisah dengan teman kalian, baik satu atau banyak. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan taha ing dalam nalikane tutuk sapa ahadukum idan taha ing dalam nalikane tutuk sapa ahadukum salah siji sira kabeh ilal majlisi maring majlis falyusallim mongko ulu salam sawa sira. Kalau sampean sudah sampai ke sebuah majlis, maka ucapkanlah salam.
Perintah dari Rasulullah SAW. Gimana kalau mau pergi? Faida arada mongko ing dalem nalikane ngarepaken sapa ahad ayakuma ing yen to ngadeg sapa ahad fal yusallim mongko becik ulo asalam sawahad. Begitu juga kalau dia mau pergi meninggalkan majelis itu, uluklah salam. Falaisat mongko ora ono al ula utawi salam kang pertama iku bi ahaqqa luweh ngehaki atau luweh utama minal akhirati saking salam kang akhir. Kan salam itu kan doa keselamatan. Maka saat pergi harusnya lebih butuh kepada doa keselamatan daripada datang. Sama datang doa keselamatan untuknya. Loh, mau pergi malah harusnya lebih butuh karena kan pergi ya sendiri. Rawahu Abu Dawud babul istihdani utawi iki gubab nerangaken amri idzin wa adabihi lan adabe istidan. Qala ta'u sapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu he pira-pira wong ya ayyuhalladzina he pira-pira wong amanu kang iman sapa alladzina la tadkhulu aja manjing sapa alladzina buyutan ing pira-pira omah ghairu buyutikum seliyane pira-pira omane sira kabeh hatta tastanisu sehingga nyupri izin sapa sira kabeh wa tusallimu lan uluk salam sapa sira kabeh ala ahliha ing atase wong kang anduweni omah Jelas dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada orang-orang mukmin jangan sampai masuk rumah kecuali rumah kalian. Kalau mau masuk rumah maka minta izin, mengucapkan salam. Kalau diizinkan boleh masuk. Kalau tidak ada diulangi 3 kali maka pulang. Tidak boleh nyorni. Kebiasaan ini, kebiasaan jelek. Assalamualaikum. Nyerek kaca. Assalamualaikum. Kadang sampai ke belakang. Assalamualaikum. Tak boleh. Apalagi nyorni tak boleh. Takut yang punya rumah dalam keadaan buka aurat atau aibnya nanti terlihat. Tak boleh. Assalamualaikum. Ada siapa? Apro nak? Apro. Bahaya. Gimana kalau teman sendiri ini? Sahabat karib. Biasanya saya kalau ke rumahnya Huda nih. Hud, kan saya tahu kamarnya. Dok, Hud, jaga. Ya secara adab harusnya walaupun teman karib ya nggak boleh. Wa idza balaghalan ing dalam nalikane wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa idza balaghalan ing dalam nalikane tutuk sapa al atfalu pira-pira bocah mingkum saking sira kabeh al hulma ing mangsa balik fal yastadinu mongko becik amri izin sapa al atfal kama istadana kaya yen to amri izin sapa alladzina pira-pira wong min qablihim saking sedurunge atfal. Kalau sudah anak sudah mulai mencapai masa balik maka ajari adab untuk tidak masuk rumah kecuali minta izin dulu. Anak kecil kadang dur nyelontur masuk, apalagi anak saya yang dur nyelontur ramana orang. Tapi kalau sudah besar ya nggak boleh, diazan.
Wan Abi Musa al-Asy'ari lan saking Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Musa al-Asy'ari, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al istidanu utawi amri idzin iku salatun kaping telu, iku salatun kaping telu. Fa in udina mongko lamun den izini sapa laka maring sira, sapa laka maring sira wa illa lan lamun ora den izini farji mongko bali ya sapa sira. Ini adab ya. Kita izin 3 kali, kalau enggak ada jawaban maka kembali. Gimana kalau sampean kayak nggak denger? Ketika sampean salam, sampean merasa bahasanya orang yang di dalam nggak denger. Koyo kata tak ngeding ya. Kata ulama sampean boleh mengulangi, tambah. Apalagi kalau rumah cuma wanita tok, nggak ada mahramnya, suaminya nggak ada, bukan mahramnya, maka ya nggak boleh dibukakan pintu, apalagi suruh masuk. Ayo masuk, bukan mahramnya suruh masuk. Cukup ya di rumah kira-kira tidak ada fitnah. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu lan saking Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Sahal qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna maju ila angin pestine den dadiaken apa al istidanu amri idzin iku min ajlil basari saking arahe peninggal, maksudnya sebagai ganti dari melihat, maksudnya ada atau tidak, jangan melihat, sebagai ganti dari melihat. Wa an Rib'i bin Hirasin qala dawuh sapa Rib'i haddasana nyritakaken na ing kita sapa rajulun wong lanang min Bani Amir saking anak turuni Amir istadana amrih izin sapa rajul alal nabi ing atase nemoni nabi wa wahale utawi nabi iku fi baitin ing dalem omah faqala nuli ngucap sapa rajul aaliju apa toh bisa manjing sapa ingsun, aliju apa ta bisa manjing sapa ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya sana wis abi ngaji dulu. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi maring
khadimi Rasul, ukhruj metua sapa sira ila hada maring iki rajul. Fa'allimhu mongko aweh ngerti sapa sira hu ing rajul al istidana ing amri idzin. Fakul mongko ngucap sapa sira lahu maring rajul, kul ngucap sapa sira assalamualaikum. Ing assalamualaikum. A'adhulu apa toh manjing sapa ingsun. Fasami'ahu nuli ngrungu ing dawuh hu ing rasul sapa rajulung lanang. Faqala nuli dawuh sapa rajul assalamualaikum. A'adhulu apa toh bisa manjing sapa ingsun. Fa'adina mongko amri idzin lahu maring rajul. Fa'adina mongko amri idzin lahu maring rajul sapa annabiyyu kanjeng nabi. Fadhahala mongko manjing sapa rajul. Cara izin yang benar. Bukan hanya bilang oleh masuk. Sampai datang. Ki, masuk ke ya. Masuk ke ya. Orang nyolok tuh. Ki. Yang benar gimana? Assalam. Salam dulu, bilang. Bisa saya masuk. Bisa saya namu sekarang. Assalamualaikum. Ini ada cerita satu orang dari Bani Amir minta izin ke Rasulullah untuk bisa menemui Rasulullah tanpa mengucapkan salam. Kemudian Rasul bilang ke khadimnya, khadimnya kila ini disebutkan oleh Imam Suyuti fi hasiyatihi ala sunani Abi Dawud, bahasanya yang dimaksud khadim itu raudhah. Raudhah itu nama laki ya. Sekarang bahkan ulama ini ada perdebatannya. Kalau izin mau masuk itu salam dulu apa minta izin masuk dulu? Tadi kalau hadisnya jelas assalamualaikum a'adkhulu. Loh, ini apa guys? Sunnahnya itu apakah harus seperti itu? Salam dulu kemudian minta izin atau tidak? Tidak harus seperti itu. Menurut ulama ada yang bilang bahwasannya as-sahih alladzi ja'at minas sunnah wa huwa taqdimus salam. Ada yang bilang lagi taqdimul isti'dan. Ada yang bilang lagi boleh milih. Tapi yang jelas di matan hadis ini jelas mendahulukan assalamualaikum baru minta izin. Kildah bin Hanbal radhiyallahu anhu qala dawu sapa Kildah ataitu nekani sapa ingsun an-nabiyya ing kanjeng nabi padahal tu nuli manjing sapa ingsun alaihi ing atase kanjeng nabi walam usallim lan ora uluk salam sapa ingsun faqala nuli dawu sapa nabi sallallahu alaihi wasallam irji bali sapa sira faqul assalamualaikum a'adhulu faqul mongko ngucap sapa sira assalamualaikum a'adhulu apa toh bisa manjing sapa ingsun rawahu wa Dawud at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kemudian ada satu cerita bahwasannya yang namanya Kildah, sahabat Kildah bil Hambal. Beliau ini mendatangi Rasul, kemudian menemui Rasul tanpa mengucap salam. Rasul dengan niat mengajari beliau, Rasul bilang irji, balik mana? Boleh. Salam kadek. Ya cerin salam kadek.
Kita juga sama, kalau nanti punya murid atau siapa saja, kalau kiranya kurang adab ya diajari, langsung ajari. Langsung. Jangan dibiarkan, diajari, biar nggak terbiasa. Dan jangan lupa sampai juga memberi contoh, jangan menyuruh tok. Jam berapa? Jam berapa? Pas. Babu bayani anna sunnata. Utawi iki kubab nerangaken setuhune sunnah. Idza kila ing dalem nalikane den ucapaken la lil musta'dini maring wong kang amri idin, man iku sapa anta utawi sira, iku ayakula yen to ngucap sapa musta'din fulanun fulan, fa yusammi nuli nyebutaken sapa fulan nafsahu ing awak dhewe ne fulan bima kelan perkara yu'rafu kang den kawruhi sapa Fayusammi, saya ulang ya. Fayusammi mongko nyebutaken sapa musta'din ya. Fayusammi mongko nyebutaken sapa musta'din nafsahu ing awak dhewe musta'din. Bima kelawan perkara yu'rafu kang den kawruhi sapa musta'din bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma min ismin saking aran au kuniyatin utawa kuniyah sebutan. Wa qarahata qaulihi lan kemakruhane mengucape musta'din ana ana ingsun wa nahwiha lan sepadane ana. Dalam bab ini menerangkan bahwasannya sunnah kalau seandainya si musta'din atau orang yang mau masuk kok dengar jawaban dari dalam, siapa kamu? Dia harus menyebutkan nama yang terkenal atau julukannya. Jangan, dan makruh untuk bilang gini, siapa kamu? Saya. Siapa kan? Engkau. Atau semisalnya. Kadang sering gitu ya. Nelpon biasanya. Assalamualaikum, siapa ya? Engkau. Salam. Iya, engkau aja. Ini sering ya. Karena kadang langsung paham karena dari kan suara kan beda ya. Apa jenenge? Suaranya kan beda. Tapi nggak baik seperti itu. Milih aja nama yang terkenal. Wa ala radhiyallahu saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu fi hadisi ing dalam hadisi Anas al-masyhuri kang masyhur fil Isra'i ing dalam ceritane Isra Mi'raj qala dawu sapa Anas qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma sa'idanuli munggah bi kelawan gawa ingsun tsumma sa'idan nuli munggah bi kelawan gawa ingsun sapa Jibril malaikat Jibril ila sama'i maring ila sama'i dunya maring langit dunya fastaftaha nuli amrih buka sapa Jibril fastaftaha nuli amrih buka sapa Jibril fakila nuli den ucapaken man iku sapa hada utawi iki wong qala dawu sapa Jibril kila den ucapaken waman lan utawi sapa iku ma'aka ing dalem sertane sira qala ngucap sapa
Jibril, Muhammad. Ini cerita Isra Mi'raj. Waktu pertama diangkat, waktu Rasulullah SAW diangkat bersama malaikat Jibril ke langit dunia, malaikat Jibril minta untuk dibukakan pintu biar sampai ke langit setelahnya. Siapa ini? Jibril. Sama siapa? Muhammad. Pakai langsung nama yang bisa diketahui. Tsumma nuli munggah sapa Nabi Muhammad ila samai maring langit atsaniyati kang nomor loro, wa tsalisati lan nomor telu, wa rabi'ati lan nomor papat, wa sairihinna lan sekerine tsaniyati wa tsalisati wa rabi'ati. Sekerine tsaniyati wa tsalisati wa rabi'ati. Wa yuqalu lan den ucapaken fi babi kulli samain, fi babi kulli samain ing dalem lawange saben-saben langit, man iku sapa hada utawi iki wong, fayaqulu mongko ngucap sapa Jibril, muttafaqun alaih, tanpa bilang saya ya, engkau. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Dzar, kharastu metu sapa ingsun lailatan ing dalem siji wengi minal layali sanging pira-pira wengi. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi lumaku sapa Rasul wahdahu halis wijine Rasul. Diceritakan dari Abi Dzar bahwasannya ketika suatu malam beliau keluar tiba-tiba berpapasan dengan Rasulullah SAW berjalan sendiri. Faja'altu nuli mulai sapa ingsun iku amsi lumaku sapa ingsun fidil qamari ing dalem ayang-ayange bulan. Faltafata nuli noleh sapa Rasulullah SAW faraani nuli ningali sapa Rasul ni ingsun. Faqala nuli ngucap sapa faqala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW, man iku sapa hada utawi iki wong, fakultu nuli ngucap sapa ingsun Abu Dzar, muttafaqun alaih. Wan Ummi Hani saking Ummi Hani radhiyallahu anha qalat dawu sawa Ummi Hani ataitu nekani sawa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi wa huwa hale utawi nabi iku yaktasilu atus sapa nabi wa Fatimatu hale utawi Sayyidah Fatimah iku tasturuhu nutupi sapa Sayyidah Fatimah hu ing nabi. Faqala nuli dawuh sapa nabi man iku sapa hadihi utawi iki wong. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun ana utawi ingsun iku Ummu Hani muttafaqun alaih. Kemarin Ummu Hani itu namanya siapa ya? Fadhiha Fakhitah Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Jabir ataitu nekani sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi fadaqtu nuli dodok sapa ingsun albaba ing lawang faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man iku sapa hada utawi iki wong. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun ana ingsun. Faqala nuli dawuh sapa nabi ana ka'annahu ka'astune nabi
iku karihaha sengit sama nabi ha ing ijabah. Koyok berarti makai sahabat ya kayak kita juga lah jawab. Jawab ya. Engkau siapa? Wallahu a'lam. Fatihah.